I pozdrav svima ljudi, ja sam Komšija, današnjem videu ću da vam pokažem kako da na vrlo jednostavan način napravite GIF. Znači što treba da uradite, treba da odete na sajt koji se zove Giphy, ostavit ću link u opisu, znači giphy.com, kliknemo na prvi link. Kao što možete da vidite, ja sam već ulogovan ovdje. Vi kada budete došli na ovaj sajt morat ćete da napravite nalog, znači morat ćete da se sign upujete i zatim da se loginujete. Kada to uradite, znači idemo ovdje na create, zatim ćemo da idemo ovdje na choose file i ja ću da izaberem ovu prvu sliku. Znači ove slike sam našao samo tako što sam ukucao image u search i otišao u images, Google Images i samo našao ove dve slike koje su mi prve izašle. Zatim da bismo dodali više slika idemo ovdje na add more images. Kao što ovdje možete da vidite, znači ovo je slideshow settings. Ovdje biramo duration, tačnije trajanje određene slike, znači normalno trajanje slike je 3 sekunde. Mi ćemo sad ići ovdje na browse files i izabrat ćemo drugu sliku. I zatim ovdje možemo znači da podešavamo koliko će biti duration, ja ću da ostavim na 3 sekunde, idemo continue to decorate. Zatim ovdje možemo da biramo, možemo da napišemo neki tekst, naprimjer bilo šta. Zatim možemo da menjamo boju teksta, naprimjer ova boja ja mislim da bi se uklopila. Iako to se sad nije bitno, znači ovo je samo tutorial da vam pokažem što možete sa ovim da uradite. Zatim imamo ovdje da changeujemo style, možemo da koristimo naprimjer ovaj pixel style. Imamo također, imamo animaciju, možemo da ne znam izaberemo wavy ili tako nešto. Možemo da pomeramo tekst, možemo naravno i da ga izbrišemo, možemo i da ga rotiramo. Zatim imamo stikere, znači možemo da biramo različite vrste stikera, evo možemo da biramo koji hoćemo stiker. Ja ne znam, stavit ću evo Patrika ću da stavim ovdje. Evo dva sam slučajno stavio. Znači možemo da stavimo i to, evo ovdje ćemo da deletujemo. Da stavimo ovdje na sredinu. Možemo mislim da i biramo neke stikere, evo ovdje, ali možemo da biramo različite vrste stikera, ali to za sad nije bitno. Imamo i filtere da odaberemo kako će to sve izgleda. Možemo da stavimo da bude spooky, možemo da stavimo da bude kroz prost, imamo još dosta puno filtera. I imamo draw, da možemo nešto da napišemo tu bilo šta, naprimjer, ne znam, napišemo nešto, naprimjer, napišemo neki brojevi ili tako nešto, eto to je to. Zatim, da ne bi bilo stavit ćemo na none, da bude normalno i idemo na continue to upload, tu smo završili sa pravljenjem GIF-a. Zatim, šta ćemo zatim da radimo, zatim ćemo kliknuti ovdje upload to Giphy. I zatim on će da kreira naš GIF. I evo ljudi, znači nakon što se kreirao GIF, možemo da ga šerujemo, možemo da kopiramo link od GIF-a, međutim ono što ja hoću da vam pokažem kako da to jeste da odete ovdje na media i ovdje možete da downloadujete u mp4 file. I kliknite onda download i onda dobijete, znači otvorite ovdje i evo znači dobijete GIF kako izgleda u finalnoj verziji, znači u mp4 file. Tako da eto to je to, kako na vrlo jednostavan način možete napravite neki jednostavan GIF. Tako da to je to tiče ovog klipa, nadam se da vam svi dobacili like, subscribe, ja sam Komšija i pozdrav!